chiang ko ren tuok doran ke jinu Sudan ta kon gab den la ba kon chiang kan dung dit media me malaguru ina me share lengo be share ko some of them are update some of them ke analysis ti loronian situation da kon tin doran wala so wala ke chang jen nang rau ka pai ngwan be nung to kon ji to ke warun wang me kore topic ndi de baro jode a message we go ba jakalo ala low community so kenyam bana to ko melar koro cho ba ga de wala kamala kal kene eastern malakal shewulang kene nater pan jana roya long ku wende jala de jan jen ko wulang cha kas kwany tu wor yumding we ko yumding so ne ko ngai ke area mo extension of wulang to yumding jen gwanda ne jere nyimo manana to de kumara de jan la buchuk kana galex SPDF to ka wana te ga bar la ge wona ne chere minde grum kene ko la wanda kon la white army la kin che clear ban ga ling no wale mi kan wat ken mangai kon long wo ko te kam mi gwa bi gi jamo we have no doubt ne kon ba mu won jen ba la ken mission na ne jel ke a suicide mission chebe chup ka kanatar biga suffer lebne ne jago gwa burum tin koro kone ro ken dialde will feel happy baro update ka ta na ne choro lar ke je kama kal aron malakal ni koro te tang ti choro lar ko wang ka det 19 la chang wo longwa ne pan ga pai ngwan wala ga chang jan dang ro ko pai ngwan tele tuk ti ni George ko kor che tedi metan yen tin yen won ne kon ye ga white army take a good condition take a position mo ga ne jen and the only problem ko areas and all tin Korean were math ke je e wo te piu ga ta ja la die ne ga pe ga chu ko entire ne tin she comfortable che te piu ti mi bia ko le jen bia o gwa na tin bia kon jo le pin lulu kor mi te ga math lakin ne kon da doing their best what they are kon they are kan kwa ga maintain ku advan ken is a matter of planning ko bi ga advan so mulunu wo kono go antar ma kala wano mena no ko la ro ne message wale the topic and ber ka line right ko wala ka dung din media we ka low community so yes la right ko ni changa no nori mentar ke ken e dung din ken dial she dung ram kel to na ter to ni lakin all in all it is our issue e case dan kon dial kon nori so la ne ding wan la shar ko ne low ngum dong te ke beda this time we chike chike riak ta na road so te tung wan yan right la jordian te ne di wa te ne ya kok ne de te ne ko lakin generally min di ni jana long e wo tele trigger tele mi chi problem cause ala immediate cause ka low kam dien ke jang te dien ti jang da ga wat ti jang da ga yai so tele immediate cause mi chi ro lat bi de ko mo ko yotin but you when an situation in Tagatil is peaceful she peaceful and no war and no peace situation nan the log so ne de kon we kan na we ga shi lo bet lakin within law we ga shi wo tere trigger tele mi to kor inde na ku ni ngi now chete de ko to je no kula topic right kon jo de wale ti ba ko to rai log number 1 shakle malaysia la ga ma kar la ga wolo ni la ga bu chok la ja nga goro ba to rai log na right kon wale me ma bodol che jien ke this couple of hours che work ka ma kar te ga ma kar and objective te ga ma kar e won ne ba nang tar year ba kor be hotel tar year and the objective na nang tar year ge je e wo ba gu mo tor nan tre ma kar lun ku tar year wono ba kamme
again about a connection kalau lagabal so ne de kono to connection ke e wo mo ta ga tre ga mu chu panyang yen dor nan chi mafas la mafas zedan la bol makui me cha joj ka lanken wai tami cha wonyur ko panyang dor chiemane kan the same chiemane mabor you don't know that connection gurgo bu mabor marolat ka pet but a connection kan bol makui and then badak ba kor ba turn to one ba shiyol ko gabal ba ka equip ba mo ga match through mabor and then they fight ko ba kor ba ter ka lanken you don't know kor be yen be ni shiyol be ne jang kan nuor ko area mo ba ko shiyol kan shien lang so it is objective and an la road mo nang mabor ka makal and immediately ba wak tar year be can connect into ba ka wala so again trigger kel na la ko there is a trigger coming in would whoever mabida gazo mabro man maboro bi ngalo dial so bi ngalo dial ba tarje bi chuuni jen bi tok no ken kelya and we believe kachin yol ne de konde la raje go ne commissioner ala ku commissioner aji chine gor ka lanken most of them kachin yol tin kuma bor go legwe ko dong bo use we take example of gar ke tolcha aramkel michung long ko bol makwe le yen kalanken baraman gwa do kume dientino so gar ke tolcha popularity de ena popularity berge de meta ke mabor shigo par gar ke te na so that the mi kur mi lonu wona ne bi lonu ka ro de la chi yol gar ke ba taga for and mabor will lose ko la message ke chi yol ko ken te ndong de mabor anje ba la wona ne jini you join me to kon ko objective me let kon te objective wo bare lo ko ba ko fai that is it kele men ban ni ga chere ga ta nan te kon chu ran le ka ma kal me ni ji kan ge so mo wara mi cha equip cha mo ke ma cha mo ke di me de wore lo ko jen korno mara ode Russian dak so Russian dak antame joy ko majoka lwa cha promote from I don't know kwa rai ke kwa mugadam before taba ja ko me general so promotion mi che ga ta da ne la te ka reventio me kwa kong nya lwal gun promote me kwa ta ke kwa ga promote ke one to the objective they will fight ke kwar ba na kwar so there will be a time mi wo chiang wo je tong de ga de wo de kame ko ba kor be ter be sien dak ba ko organize dong bu chong kel ge ga tang ge so ba kor ba tare lo mo no dienda so and I know one of the strategy me mitatin me la rode let look into it and ta na ne chama jok promote ge kana ta na ne shi wo ka mabodol ka makal ke te kon dia lo chekwen kur tabana kur and take a dubdu one to ba to ko ge ku kon la ro ne mi je to gwa me don't think wona mo kur kwa mo ko gwanta ta objective da mo go re ba fulfill that objective will reach anywhere what it in be chuptin so kon dia albo kon ready again tell lady bit a feeling like we in the can you are alone you can you are not alone to in kel go no dial and then we ko dor kon mi che dorun mi che lot ya kwidun bialat mi che alado it will change the pace of our political landscape shankoro bi atergo material ga ma khalo tami chen situation of South Sudan share which mean the impact as a jikan race South Sudan in general so bi akamu loy du bum ya la ne and the objective be wore ne che jang bu ja ba nyur kana tere nyok ko nyur jogam ya suffer ya chuch more than tired and it Shunyo parwa jeno subscribe ki bija la ki be mane ko kian bi atemal go dial tien no thank you